Bishop, Overseer, Senior Pastors, General Secretary, Pastors, Priests, Elders, ngiyabingelela indlu yonke kaNkulunkulu. Amen. Ngokukhethekile ngiyabingelela mphathi wohlelo. Ngiyabonga nje ukungipha ithuba lakho. Amen. Ngafundiseka ekuthenini ke umuntu okunikezayo ithuba lokuthi ube nokuthile kufuneke umbonge futhi ukwemukele lokho ngoba ungabhalwa la encwadini kodwa mayengasafuni nje ukuthi kube khona okushoyo angeke akunothise nokunothisa uzokweqa nje ngoba ilungelo negunya libuye umuntu ophethe uhlelo ukuthula ke makuhlangane nabantu ngiyabingelela nje kakhulu kuyibandla lonke ledwala ekusukeni ngeendawo zonke abasuka eKZN abasuka kulo lonke izwe ngibona nabasuka eDalton phansi emakhosini ngiyabonga kakhulu Shenge ngiyabonga mama uhanjelwa nje kuyisibusiso nami ngizozizwa ngimkhulu nje angizokuhlukumezeka ngoba umama ukhona ngizolongijama ngicela nje ngiyabonga kakhulu kodwa ke okuhle sihlangene ngakho sihlangene ngokuzalelwa. Awu amen bazalwane. Amen. Sazalelwa ke bazalwane. Sazalelwa iwu. Awu amen bazalwane. Ngoba njengoba sikhona sonke bazalwane sizaliwe. Akekho ongazalwa. Mina nje ngazalelwa enkandla esikhaleni sebomvu. Ngizalwa intombi yakwaNdilo. Kodwa uJesu wazalelwa esizweni samaJuda. Awu amen bazalwane. Kodwa manje into esiyitholayo ukuzalwa kaJesu akufananga nami nawe. Kwehluka lokhu kuzalwa. Likhona iba sisemazweni nje isikhombisa abazalwane. Nikhululekeni nje bazalwane. Sisephasikeni siyeke konke sakudela konke sathi nje akukho futhi noma siphuma la akukho esiphuthumayo sisemseni angifisi ke General Secretary ngeke ngathi kuba umbokazi masila sibela abazalwane wedlula ihour esikhathini ibandla ekuthiwa lingene ngalo ngo11 ngize ngasho kuba umbokazi ngathi uyabona bangifaka istrobe abaholi ikhona into engake ngiyayenza bayaze ngake ngaba nabo kudala ngokubuka isikhathi ngathi njalo ngabe sesihamba liqile bathi bafika sesifizwe lokugcina amen bathi kwenze njalo sithi isikhathi sedlulile sibambane thina sodwa thina besikho ngoba ukwazi ukungijaha ngesikhathi ungazange ufike ngesikhathi safunenge idle sami nje lesi ekade ngisihleli ungekho ngoba kuba kuthiwa bekunenhlelo ezifunekayo ezithile ngabe sithandazile bazalwane sehlukana ngoba sesiwenzile umsebenzi kodwa ngesizathu sokuthi inyanda sibanjwa izinhlelo ufuna sihlalo wathi uArchbishop uhlabelela wethu uqula isicathami hayi ngoba kufanele kube khona omama bazovuma indlela ngokubuka isikhathi cha bazalwane ngithunywe nje ezweni lesine amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngoba uJesu uma ethwala umzima besiphambano lithi iBhayibheli bamthwalisa isiphambano baze bamthwalisa umqhele onamefa awu amen bazalwane ngoba befuna ukufezekisa ukuthi ngoba uthe yena uyinkosi yamakhosi makazisindise kulesi simo awu amen bengazanga ukuthi ukwehla kukaJesu wehlele ukuzolifezekisa leli phupho lokuthi afele bonke abantu uma esebafele uma ivuka ngosuku lwesithathu bese kuzalela abantu abazobizwa ngokuthini aKristu amen ngoba bazalwane engakafa uJesu engakalinge esiphambanweni ayengekho amaKristu amen kodwa ngokufa kwakhe avuke wase kuba khona amaKristu ingakho ngithi sazalelwa iwudlu elakwazi ukuthi lisimele lisiguqulele zonke izono zethu ukuthi thina sizalwe kabusho kwethu nje ukuthatha isinqumo bazalwane amen bazalwane okwethu kwenzani ukuthatha isinqumo sokuthi senzeni sisindiswe
enkosini eyasifela esiphambanweni. Amen bazalwane. Ngesezweni lesine bazalwane. Ukhona umuntu siyabonga ke izwe litholakala lapha kuMathewu 27 evesini lika 46. Amen bazalwane. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabakthani, okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? uNkulunkulu wethu osezulwini, baba nanti izwi lakho, baba siyabonga ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu. Asilalele edwala lethu, usho kwakho uNkulunkulu wakho ngamandla akho Nkosi yasezulwini, ngoJesu wethu onamandla. Amen. Lizwi leli bazalwane lesine, Jesu elengesphambanweni uyamemeza ngezwi elikhulu uthi, Eli Eli lama sabakthani, baba ungishiyelani na? Awu amen bazalwane. Ngifisa ukuthi leli zwi singalibuki ngokulijwayela, ube sengathi siyalicula njengepoem. La uJesu utholakala unomuzwa esesiphambanweni, kodwa utholakala unomuzwa wokuthi ubaba wakhe onguNkulunkulu wakhe usemshiyile. Futhi uzwakala ayishintsha ithoni noma ayishintsha indlela yokumbiza, uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Ngoba uyawuzwa umuzwa wokushiyeka elenge esiphambanweni. Amen bazalwane. Uyawuzwa umuzwa wokushiyeka elenge esiphambanweni, uyashawa, uyakhafulelwa, kwenziwa konke okwenzikayo. Bazalwane, ngifisa silithatheni serious lelizwi, singalithathi njengokujwayela. uJesu sesiphambanweni uyakuzwa ubuhlungu enyameni, ngoba siyaphila bazalwane, siphile enyameni. Ubuhlungu mawushayeka onyaweni kuzwa inyama, kuze kuyoshayeka inhliziyo, kodwa unalomuzwa othi uNkulunkulu wami ngathi usengishiyile. Uyamemeza uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Akathi baba uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Kungenzeka ukuba uyahamba endleleni, kungenzeka ukuba ukulamazwa isikhombisa wanamhlanje uNkulunkulu wakho ukushiyile. Usuhamba wedwa, usuhamba ngenyama, uNkulunkulu wakho ukushiyile. Ngoba kunzima ukuthi ngizoma la ngimi ngenyama, ngoba ukwenza izinto zenyama sizenza ngokuyijwayela nangokwe-experience ukuthi thina senza kanje, kodwa singalaleli umoya. Umoya uyalalelwa bazalwane. Manje le ndoda kutholakala ithi Eli elama sabakthani, okusho ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyile, uNkulunkulu wami ungangishiyi. Bazalwane, ngiyesaba ukuhamba endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu engasekho. Amen. Amen bazalwane. Kuzwakala bazalwane, kuyezwakala. Kuzwakala noma umile ukuthi wathatha amavesi ngapha
uwakhiphe ngale. Kodwa usenyameni. Kodwa usenyameni. Awukho emoyeni. Awuzwa nokuthi uNkulunkulu usekushiya. Ulokhu uthi uhlele esikhundleni ngathi isikhundla kusesisesa. Amen bazalwane. Kudala isikhundla sathathwa. Ngoba uthema uhlala kuso awangamema uNkulunkulu. Wahlala ngenyama, wahlala ngobukhwaka, wahlala ngokugoloza, wahlala ngokuthi mina ngiyazi namhlanje ngizobatshela. Hayi man, usenyameni. Hayi usenyameni. uJesu onguyise uNkulunkulu uthi baba uNkulunkulu wami ungishiyelani ngoba uyezwa ukuthi hayikhona manje kodwa ngathi uNkulunkulu ukhelile kimi lemjunje ngizwa aya singahambeni bazalwane ngobuhlakanipha nangokuqonda. Uyabona mawuzo mala siyezwa Nkosi yami sisize emlamleni. Siyezwa ukuthi usenyameni. Siyezwa ukuthi usenyameni. Amen. Khulekise ukuthi uNkulunkulu angibuzwe uma usungishiyile ngibe nendlela yokubuyisana nawe. Awu amen bazalwane. Sisemkhosini omkhulu wePhasika. Asilimeleni iqiniso likaNkulunkulu. Uma kwakhiwa indlu bazalwane. Ukhona abantu abaningi abafike kuthiwa bazokhanda ifoundation. Kukhona abaxovudaka, kukhona abayaluzayo nezitina. Kukhona obeka isitina, kukhona obeke lento yamanzi ukuthi siqondile yini isitina. Amen bazalwane. Ngokubanjiswana kokwakhiwa kwendlu. Indlu engenayo ifoundation iyawa bazalwane. Indlu kumele ibe nefoundation. Sazalelwa sisendlini kaNkulunkulu bazalwane. Sisendlini kaNkulunkulu. Asibe nefoundation engeke izizanyazanyiswe. Uthi uMathewu ngelinye ilanga phela ezinye izindlu zakhiwa phezu kwezihlabathi kodwa kutholakala ukuthi makufika ikhukhula ziwe. Awu amen bazalwane. Ngithemba ukuthi singamakholwa angeze ukusala endleleni ngoba ifoundation yethu imile. Angiyikhulume iroof ngoba iroof ngaso sonke isikhathi bazalwane ihlezi inenkinga. Awu amen bazalwane. Ngoba khona obeka ifoundation, ukhona obeka ubonda, khona ofaka amawindi. Akuzwakali iwindi ukuthi liphephuke. Awu amen. Akuzwakali ukuthi ubonda liwini. Kodwa la iroofini kunenkinga bazalwane. Amen. Amen. Uzwa kuthiwa kufika isiphepho sayithatha sayibhekisa le. Uzwethu umtelele athi ayangena amanzi. Bese umangala ukuthi kanti ubakhala kuphi yena kwakhala. Ngoba phansi kuyifoundation uqinile bazalwane. Asibe namakholwa sithathe isinqumo. Yabona uJesu bazalwane. Amen. Mayifika uJohane ebhabhadisa uthi Johana ungifake kuleli qhiwu. Amen bazalwane. Uthi uJohane ngakufaka kanjani ngoba wena usesihlalweni. Uthi uJesu haya kuphelelisiwe uma ungadlulanga eqhibini kumele udlule eqhibini uthole uphawu ngoba kuzuko umntwana kaNkulunkulu. Amen. Igama lobuntwana bazalwane liyabiza. Liyabiza kakhulu igama lobuntwana. Amen. Awumane nje ube umntwana. Namakhosi amakhosi abanabantwana. Ngoba phethizwa ngamakhosi. Isilo sinamazinyana. Okukhomba ukuthi badlile ifa lobukhosi. Bazalwane sipasobheni uNkulunkulu angashiyi. Amen bazalwane. Ngiyazi njengoba sikhuluma nje kukhona mhlawumbe oselambile noma osejahile noma osethi hayi usina pastor Hadebe usekhuluma nje hayi mina ngingahlabelela uphume ngaphandle. I don't care. Ngoba ngiyeke konke. Ngathi ngizolalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Asikwazi ukujaha izinto zangaphandle. Siyeke zangaphakathi bazalwane. Ngoba siphathwa ukuthi asesisenyameni. Wazi nje ukuthi wathi ngathi sekukhala ithumbu ususenyameni. Sekhe emoyeni. uNkulunkulu anisize bazalwane nibusise next week. Amen. Elesihlanu etholakala kuJohane verse
John 19 verse 28 sizoliphiwa umKristu wethu umkhulu. Elesithupha tholakala kuJohn 19 verse 30 siphiwe umKristu Khoza. Cela sibasuke. uJesu wami obuyaphila ngiyo ngizobingelela nje nami ke njengoba bonke abazalwane benza ngizoqala phezulu uArchbishop noma ama-archi ngiyabingelela bese ngiye kubaba uBishop ubaba uNzimande benomama Nzimande ngiyabingelela ngiye ku-overseer wethu overseer Ntsele ngiyabingelela nabuyena bese ngiya njalo ku-president wethu baba uMdlalose benomama yasoba futhi nakubo ngiyobe sengibingelela kuma-senior pastors ngiyathoba nakuma-lady senior pastors kube ama-pastors nama-lady pastors ngiyabingelela mina nonke ngiye futhi nangapha kogogo bethu ama-elders wethu abakhokheli bethu bese ngiyehla njalo ngiyobingelela kuma-priesti ngiyathoba kunonke bapriesti ngibingelele nje omama bonke nosisi bonke nabafowethu bonke kanye nabantwana amen leli thuba ke nami engilitholile lana umholi wethu uHadebe ake ngiqale lana nje ngicela ukuthi GS isikhathi esiningi angithi njengoba thina singama-priest nje
sicela ukuthi engathi obaphathe ngingababeka ngale emva kwethu ngoba nje bayasiphazamisa namanje mangabe ngilibele ngilapho uzungikhumbuza enye into lapho ke yasiphazamisa phambilini kunomunye umfowethu sasikhonza nje naye lokhu kwawuthi mangabe ukhonje ukuthi uzokwenza okuthini alokho nje angithi manje uthukile ukuthi sakuzoba huwe mangabe kancane sakuzoba huwe manje uvalo livele uthi heqe awusukuma vele sekuvele ukuyinkinga kakhulu manje naye kulokho esho njalo sekasondela ndoda cha ngiyabonga abazalwane ukujabulela nje nami leli thuba engilitholile bathandekayo ngaphandle nje nami kokuchitha isikhathi nami ngizoba mfishane kakhulu nje GS ngicabanga ukuthi i-hour nje lizoba right kufishane kakhulu amen ngizoya nje ezwini lethu ngisazofunda nje ngithanda ukuthi ngikhumbuze abazalwane ukuthi nonke nje njengoba nilana ningamaKristu nonke njengoba nikhona ngaphathi kwalendlu lena ngifisa ukuthi nazi ukuthi anidukanga futhi anizanga ngephutha kodwa nize la vele ebekuhleliwe ukuthi kumele nibe khona nizoseveka khona nizolalela indaba okuyizona zona ezidingakalayo kumntana kaJesu Kristu amen ngizoya nje lapha kuyizwi lethu lesihlanu elitholakala kuJohane 19 ivesi lilapha neku 28 amen lifundeka kanjena emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile amen bathandekayo ngifisa ukukhuluma kanjena sekwenzekile konke lokho angithi ngendlela ekwakuhleleke ngayo kuyavela ukuthi sebemenzile lokho ababemenza khona uJesu Kristu bemshayile kuphuma igazi eluza amanzi ezoba dehydrated ngaleyo ndlela leyo kukhona okwakwenzeka emzimbeni yakhe bemhlukumeza bekwenza konke lokho kodwa kwakungesilona iphutha ukuthi kwenzeke lokho kube kuthiwa lokho akwenzekalanga ngabe thina sikho la so ngizofisa ukuthi kubazalwane ngizothi nakubani ungazisoli ngokuthi namhlanje wena lokhu kwenzekile wena waphenduka wazoba umntwana kaNkulunkulu thina kahle esikoloda uJesu ukuthi thina simkhonze kahle ngokweqile kulokhu mhlawumbe thina singazibekela khona singabe sisama mhlawumbe la ukuthi namhlanje awuthi ngibabone esontweni kusasa ngijike chabo womele thina ukuthi thina masiye kuye ngamandla thina mangabe asiyeni kuye sithembeke akungabi ukuthi sisonta ama-shift akufanelanga ngabe kusasenenkinga ukuthi abaholi kusakhulunywa ivangeli lokuba absent kwabazalwane enkonzweni angithi kumele ukuthi kufinyelele kulesi sigaba sokuthi manje sesiyazi ukuthi inkosi yethu kwenzakaleni esiphambanweni and then mase kwenzekele lokho kwenzakele thina sekufanele ukuthi sibuyele kuyo ngamandla ukuthi siyophakamisa nje udumo ngizocela nje ukuthi ngiphinde ngifunde lapha incwadi kaMathewu uMathewu 5 ivesi ngizofunda nje elika 6 ifundeka kanje babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa kahle kafushane nje thina sesingabantwana bakaNkulunkulu kuyisethembiso ukuthi nanoma ikuphi ukomiwa ekusanga sibambe emhlabeni kahle thina sekuphelelisiwe akusekho lokho kwenzekile lapha esiphambanweni then bekuvala konke lokho ukuthi thina sesingabantwana bakaNkulunkulu kahle sesizohamba sigcwalisekile ngomoya oyingcwele ukoma ngeke sisaphinde sibe nakho kahle nokulamba ngeke sisaphinde sibe nakho sizobe sisuthi umoya oyingcwele sizobe kuphophoma kahle amanzi uNkulunkulu azosiphona ngoba sizobe sihleli nabani noJesu Kristu so ngifisa ukuthi abazalwane sisahamba phakathi kwezwe sazi ukuthi thina wethu uJesu Kristu
lo msebenzi owenzeke esiphambanweni awuzange wenzeke ngephutha, wawenzela ukuthi kuvaleke isimo sokuthi isomiso singabibikho empilweni zethu, ukuhlupheka makungabikho empilweni zethu, ngoba yena usekuvale konke, zonke nezono zethu zihlanziwe ngaleli agazi lalichitheka lapha esiphambanweni. So ngizothanda nje ukuthi ngiphinde futhi ngifunde yes 3 nje naye ezoba mfushane kakhulu, uJohane 4 ivesi lika 14 ngizozama nje ukuthi ngiphuthume nje. Akalikhethanga ibala lo. Ngizoqala nje ngizoqala ku13 lapha khona efundeka kanjena ithi waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawo manzi akayobuye ome, kepha lowo oyaphuza amanzi engiyakumnika wona kasiyokoma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube kungukuphila okuphakade. Amen. So iyazivezela kafushane nje bazalwane ukuthi kahle kahle uyena omthombo wamanzi aphuphumayo, uyena ekudingeka ukuthi mangabe kukhona ukoma nathi esikufilayo bese siyabuyela kuyena, yena usithembisile ukuthi yena ngeke thina sisaphinde sikome inguna phakathi. So ngizothi kubazalwane masibambelele kuJesu Kristu, asikuyekele lokho okunye ukoma ukoma okuzoqhamuka ekuzolokhu ukubamba omunye ozolokhu ethi ngomela into ethile. Hayi, suka kulokho koma lokho ngeke ukusize lokho. Angithi uJesu usinikile amanzi okuphila, amanzi okuphila adingekalayo awatholakali ke kuleya thavelo kabani, itholakala kubani amanzi okuphila? kuJesu Kristu. So thina kuyadingeka ukuthi kithi masiyeni kuye, siye ngokweqiniso, then sizowathola amanzi okuphila. Uzosenzani? Uzosinikeza futhi nomvuzo kuyiwona wona. Ngicela inkosi ithele musa. Come
Ngiyabonga kakhulu bathandekayo ukuba uNkulunkulu esigcinile muhle nasempilweni zethu. Amen. Ngithanda nje ukuthatha leli thuba ngokukhethekile ngibingelele baba nomama uArchbishop wethu Baba Mkhulu, ngibingelele ubaba nomama uBishop Mzimande, our president ubaba uMdlalose noma uMdlalose, senior pastors ubaba uHadebe ubaba uMdlalose nomama, kanjalo ngibingelele senior pastor uLanga nomama senior pastor Langa. Siyabonga kakhulu ukuba nawe mama namhlanje. Isikhathi leside thina silangalezelela ukuba nawe nje, siyabonga kakhulu. Ngibingelele usenior pastor wethu baba uMdluli nomama uMdluli, ngibingelele upastor ubaba uMbokazi, lady pastor uMbokazi, ama-elders wonke webandla ngiyabingelela Nkosi yami, ama-priest bonke ngiyabingelela, nama-lady priest, bese ngibingelela nje omama obaba nebandla lonke ke nje ubaba uNkulunkulu ayikhethelelwe la. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi wenze kahle ke sihlobo sami ngokuba la namhlanje. Beziningi indawo besingaba kuzo, mhlawumbe futhi ezibonakala zingcono okunalezi ngokwesikhathi samanje, kodwa uNkulunkulu emuhle nje sikhethe ukuba la. So ngizoba nje mfishane bathandekayo, ngiyafisa ukuthi ngiye nje la engithunywe khona, kodwa ngizoya khona ngiyafisa nje ukuthi kwathi uJesu awamukela uVenika wathi kufezile wageba isikhanda wafa. Amen mathandekayo. Bese ngesilungu lethi, so when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And then he gave up his spirit. Amen bathandekayo. So ngiyafisa nje kakhulu bathandekayo ukuthi kuzofika la ezwini lesithupha
kusuka kuphi abazalwane sebebalile ngeke ngibuyele khona kodwa engifisa siqonde mhlambe kule nkonzo yanamhlanje ukuthi ukufa kwaJesu kwakungeyona i-accident la kathina sinokuhlangabezana nawo mhlambe ngalesi sikhathi samanje amen bathandekayo kodwa uma ethi kufeziwe it is finished yonke into akade izele emhlabeni uJesu beseyenzile amen bathandekayo uma ehlushwa endleleni kungakafiki la ube nawo amandla ukuthi angazisindisa like lithi iBhayibheli kukhona lapho eke athi ephambi kwaPilato uyambuza ukuthi kanti wena awuzikhulumeli na kodwa iBhayibheli lithi wathula uJesu njengemvu phambi kwabagundi amen bathandekayo so yini eyenza ukuthi ethule kodwa enawo amandla okuzisindisa lithe iBhayibheli kuthe uma kuhlezi uNkulunkulu ebona ukuthi sekonakele emhlabeni umuntu usukile endaweni akade embeke kuyo kuyahlalwa bayabuza uyabuza uNkulunkulu kodwa ngingathuma bani kodwa uyavela uJesu uthi thuma mina Nkosi so ngithanda uma lithi lapha kuDavide iBhayibheli uyini umuntu ukuba ukuthi ungaze umlandele kangaka so sihlobo sami ukhona phakathi kwale ndawo namhlanje ngiyafisa ukuthi wena usenenhlanhla ngoba bakhona abalifisayo leli thuba kodwa libafica abanye libafica sebekwenye indawo bengasakwazi ukwenza ngendlela abafisa ngayo so bengifisa ukuthi engathi namhlanje nje kulomkhosi wePhasika ohlatshelwe thina engathi uNkulunkulu besingamemukela kabusha sizalo kabusha ngoba siyahamba kwesinye isikhathi sihambe ngokujwayela eshilo baba ukuthi kuyenzeka uhambe ngokujwayela kanti usuhamba wedwa so bengifisa nje ukuthi engathi uNkulunkulu bengahlala kithi ngoba uthe yena like lathi iBhayibheli uma nihlala kimi nami ngihlala kini konke nicelayo ngiyonenzela so kuyenzeka thina sicele kanti asikho kuye bese sibone ngathi akaphenduli kanti ucela nje vele usendaweni errong amen bathandekayo so ngiyafisa nje ukuthi uma lithi iBhayibheli it is finished so yazi namhlanje ukuthi lonke icala obunalo ngoba endleleni kuyenzeka siyahamba siphile enyameni ziyavuka izinto siyona kodwa namhlanje konke lokho it is finished ngobi umuntu ozothi esethethelele avuke kusasa aphinda abuyele futhi entweni ekade imlimaza endleleni yonke amen bathandekayo so uNkulunkulu emuhle nje ngiyafisa ukuthi engathi bengasenza kahle uJesu mevuka njengoba ethe manje it is finished bese mayevuka nakithi kuvuke lokho ukuthi manje sesizelwe kabusha sifelwe ngoba ebezofela thina bezolanda umuntu lize lithi iBhayibheli lapha nemunye umlamleli phakathi komuntu uJesu Kristu angathandekayo so engathi besingahamba siqonda ukuthi munye umlamleli munye uNkulunkulu uJesu Kristu esiyobona ngaye indlela Oh
message sesiyayigoqa bazalwane singene ezwini lokugcina esizoliphiwa umholi wethu uPresident Mdlalose. Sithola khona ukuphila. Nami ngizobingelela ubaba wethu umkhulu wethu webandla Bishop Mkhulu umkhulu wethu Archbishop Mkhulu no Lady Bishop Mkhulu no Bishop wethu ubaba uNzimande nomama uNzimande ngibingelele webandla ngibingelele abapriest bonke ngoba kuthiwe sesiyavala ngizoba vele nje ngibize nje abapriest nje bonke amen Nkosi yethu Jesu Kristu sinale nkonzo ngokuba sahawela hayi sinale nkonzo ngoba senzela umusa akekho wakudimanda ukuthi siyofela esiphambanweni kodwa uJesu wathi baba ngiyayinikela awuthume mina ngiyowenza umsebenzi namhlanje sizobonga kuJesu sithi namhlanje sinale nkonzo ngoba sahawela saphunyuka esonweni sangena ekuphileni okuphakade ngokuthi lo nalowo okholwa yimi kodwa useyoba nokuphila okuphakade kufanele sikholwe uJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi empilweni zethu lithi masingakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wethu lithi akukho kungeke kwenzeke sikufunayo nami ngizosheshisa ngendlela engithunywe ngayo ngibonge kakhulu uGS webandla ubaba wethu Hadebe uthe umuntu okunikezile kumele umbonge ngoba umuntu mayekuphi isipho uyasamukela bese uthi ngiyabonga nami ngiyabonga bezokwenza nakimi ukuthi hayi awuthi umdlalo ngoba mhlawumbe kangazi kahle awuthi ngimbhale bese ngizomsusa angizukuya ngikhokobe ngiyekuya ukuthi manje usebenza njani kodwa nje kube umusa nami ngiyabonga kakhulu GS umusa nje uphe wona ukuthi nje ilanga lami lokuqala ngizela endaweni yaseSoweto ngizosho nje izwi lokugcina lika Jesu alishe esiphambanweni bese ngichazile ukuthi ubaba uMdlalose ngibuya eBinoni abaningi sebeyangazi bake bafika eBinoni kodwa khona bangafikanga ubaba uMdlalose lo ome lapha ngaphansi kwedwala lokuphila
ngizosho nje izwi lesikhombisa nami ngasezokuthatha isikhathi eside lingxolele iBhayibheli lami lisalile. Oh, haleluya. Amen. Uthe ngizobheka izwi lapha kuLuke u23 ivesi ngaka 46. Yes. Fundeka kanjena. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. uJesu esedlule entweni eziningi uyabheka ukuthi khona izinto zami abayithathile, uthi kodwa khona into yami abangayithathanga. Uthi leyo nto yami akekho ozoyithatha phakathi kwabo, uthi kodwa yimi okufuna ngiyoyinikela mina. Kwakumthandazo lo ngoba siyawuthola nakuyihubo likaDavid, amahubo 3 verse 5, lapho uDavid ekhona athi noma izinto zenzeka, athi esekhuluma lapha evesini ka5 uthi ngibeka umoya wami esandleni sakho, uyangihlenga Jehova uNkulunkulu othembekileyo. uJesu uphinda amazwi ayishiwe uDavid ehubeni lakhe, naye uyasho ukuthi sekwenzeke konke, uthi kodwa kukhona okusele, uthi ngoba sebengishayile kodwa ngeke bawuthathe umphefumulo wami. Uthi ngeke bawuthathe umphefumulo wami, uthi ke ngoba nakho ngeke bawuthathe, yithi ngiwunikele ezandleni zikaNkulunkulu. Uyamemeza uthi Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Akasho ukuthi ngiyawushiya, uthi ngiyawubeka. Akawulahleli uNkulunkulu, uthi ngiyawubeka ngoba uyazi ukuthi ngisazowudinga. Ngoba washo yena wathi ngelinye ilanga leli dokodo ngingalidikiza ngosuku olulodwa bese ngiyalakha ngeinsuku ezintathu. Wayazi ukuthi ngosuku lwesithathu uzovuka kwabafileyo. Uthi lo moya wami ngiyawubeka kuwe Baba ngoba ngiyazi kuwe wena uthembekile. Uthi yonke into esiyibeka kuwe siyithola njengoba injalo. Engizokusho namhlanje kungenzeka nathi sikhona lapha, kukhona izinto esikhathazeke ngazo. Uthi ke namhlanje ake siyibuyisele kuye uNkulunkulu. Uthi ake niletheni kimi nje konke enikhathazeke ngakho, uthi mina ngizonikhathalela. Engifisayo kulonyaka ake ungafani nonyaka uphelile. Namhlanje nami ngizothi unyaka wami oqala ngilapha eSoweto. Lithi kodwa ngizosho namhlanje ngithi Nkosi, uma ngibheke emuva kukhona izinto engimangala ukuthi konje lapha ngidlule kanjani. Uthi namhlanje ngizothi Baba, ezandleni zakho konke ngikubeka kuwe. Ngenzeka mhlawumbe khona abafuna umsebenzi namhlanje. Engifisayo ukuthi ke sikhuleke sithi Nkosi, ezandleni zakho sibabeka bonke abafuna umsebenzi, ukuthi Inkosi awenze iplan yakho, ngoba wena wathi konke osikushoyo uyosenzela. Wathi konke siyakucela kuwe uyakusenzela. Namhlanje sithi masihlukana uNkulunkulu bese yavula iminyango ebivaliwe ngoba sesilethe kuye. Uthi lethani kimi yonke imithwalo yenu, uthi maningazithwaleli nina ngokuthi elami ijoka lilula. Namhlanje ake sibuyisele konke uNkulunkulu. Ngithanda uJesu ekhuluma lapha encwadini ngokaJohane 16:28. Angisezokufunda nje ngizokhotha. Uthi ngavela kuBaba ngeza ezweni. Uthi ngiyashiya manje izwe sengibuyela kuBaba. uJesu akayishintsha iposition yakhe noma ngabe kuthiwa khona izinto esezimehlele. Uthi kodwa ngiyamazi uBaba wami. Uthi ngiyamazi uBaba wami akashintshi. Futhi uBaba wami akadelani. Uthi noma izinto sezenzekile, uthi yena ohlale ngibaba kimi. Ngingaphazami ngelinye ilanga kukhona nje indaba emfishane. Abantu bahamba ngeaeroplane, bayahamba bawelela phesheya. Ubaba odrive iaeroplane noma controller lapha kweaeroplane uhamba nendodana yakhe. Ayihlale eduze kwakhe mayeselapha yana. Iyangena izohlala nabo bonke abantu.
kuthiwa ziyenzeka izinto emoyeni kuyabonakala uvuka isivunguvungu phezulu emoyeni abantu bayaphenika manje lapha phakathi bathi hey siyafa manje ngabe uzokhona ukuthi ayicontrol iziyohlala kahle phansi noma ngabe sokukuphela kwethu umfana ubhizi kancane lapha nefoni akanakele nokuthi kwenzakalani bayambuza ukuthi hey mfana wathula kangaka thina usibona ukuthi siyafa manje uthi umfana hayi mina ukuthi ngiyamazi lo yamuntu ocontrola lapha haleluya bayabuza ukuthi umazi kanjani uthi no ubaba wami lo controla lapha uthi ubaba wami ngiyamazi ngeke ehluleke uthi no uzokwenza konke uzoyicontrol iziyohlala kahle phansi uthi ke noma nina ningasamazi ubaba lo wami ocontrola lapha na uthi ake nikholwe yini ngoba mina ngiyamazi no Jesu wathi kholwane yimi nikholwe ngongithumileyo ngoba uthi yena akekho umuntu ozofika kubaba engadlulanga kimi ngakho thina kumele sikholwe nguye umoya ingcwele uzobe ususinikeza idirection lapho kumele sihambe khona ngoba uthi umoya ingcwele uyasifundisa umoya ingcwele uyasiqondisa endleleni ngakho umuntu mayise esemukela uJesu mayise thola umoya ingcwele lithi akasadinga ukukhuza useyikhuza yena uqobo ngoba khona lo muntu asehamba naye namhlanje zothi ezandleni zakho baba siyawubeka umoya wethu sithi Jesu ngalolu suku lanamhlanje ake kube khona izinto ezizoqhaqheka empilweni zethu ngoba kungenzeka ukuthi siyabuka ukuthi empilweni zethu khona izinto ongathi ibophekile noma ngabe kuthiwa siyahamba endleleni kodwa sihambisisi kahle ngoba khona lapho kuvaleke khona namhlanje sizonikela konke kuJesu sithi ezandleni zakho baba ngiyawubeka umoya wakho nami ngalamazwi ngingasekuthatha kakhulu ukuthi nje sonke asibuyisele kuJesu sithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho haleluya injongo yami